pesan di sosial media ba kadon ke jingwan joki pai ba na po lang rin te ngam tip ke ka daw ten rei kumbang si lamba ki lat pa hai kubor kalong bai ba kadon ke tuga jingbom sungo tenat na kaliang joki pun ki ada to ki malang rin bede beka di estate piang ya siem papura jom ka di malang rin na kaliang ke jongai ke bang la ban ong kalong ke ega bam sultanat ke mau bagi pai kita wantur keduk sa district council haji syat na kaliang ka isi kala dei bancu sort out ya tadi pedang ki nong yalam di bahmat jom ki aliang mamla ban wanra ke jing yesuk ke jing yebej namar lada kalong kumni kamut kani kan keta bahaya ya ka image jong ka district council kamtam abang iong hantai ban penek pensa ban klaim ya ka sensyar ka kadar telada kalong pada hangani kadur ka wara betang dori gura kalong ka ege basusi bat ka pamu tenat Ahmad jong babun bala kani kadang penhiardor penban ya kata ka jingmut jong ka district council jingmut jong kalong hi balong ba na kaliang jong CM ni na kaliang IM kamut ba kini ban pensyai pai ba ya ka ba kile nang ba kipat ba pensyai ya ba dan pat kelek si ba kim suku ani kim hun ni kata kidon kiwi pat kilat keleti de si kiba ki la bandai den rei ka kosan hi galong ba na kaliang ka council hi ka di ban ship kilat ni ban khat iki aliang mamla lani ban ladadon kanunu ke jing bakla ban weng ke jing tadi jing bakla nama sisin bagi pat bak kimi kamu kadon ke jing bomun aba don ke jing bomun kamu kidon ke igi bom ki babakla ya badan kita jing bakla kamu di ban pendet